about war. Cause these fine ass girls keep for money fall. And these local ass ratchets, she's gotta have it. I'm calling rappers ass bouncing, cause all these carrots. Oke sobat viewer, kembali lagi bersama saya Dika Conqueror. Dan kali ini saya sudah berada di Bukit Setigi. Dan Bukit Setigi ini adalah wisata yang baru ya guys di Kota Gresik. Dan Bukit Setigi ini mirip kayak tebing breksi di Jogja sama Bukit Tadi di Madura. Oke guys, tanpa basa-basi ayo kita masuk ke dalamnya. Oke sobat viewer, wisata Bukit Kapur Setigi ini terletak di Desa Sekapu, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Lokasi persisnya ada di Google Map ya guys. Nama Setigi ini berasal dari singkatan Selo Tirto Giri, yang artinya batu, air, dan bukit. Sebelum jadi tempat wisata, dulunya area sini adalah area tempat pembuangan sampah yang kumuh guys. Tapi berkat usaha dan inisiatif kepala desa, tempat ini dijadikan tempat wisata. Hebatnya guys, pembangunan wisata Setigi ini merupakan hasil swadaya masyarakat desa dengan menabung 8.000 per hari atau setahun 2,4 juta guys. Dan mereka akan mendapatkan sertifikat sebagai pemegang saham Setigi ini. Mantap guys, jadilah wisata Setigi seperti sekarang ini. Can get you off of my mind. Are you still thinking about me all the time? Come through and ask me out tonight. Call me, I'm waiting on the other line. I've been hurt before, lied and cheated on. Don't want this anymore. Now I just want you all night long.
Can't get you off of my mind. Are you still thinking about me all the time? Come through and ask me out tonight. Call me, I'm waiting on the other line. I've been hurt before, lied and cheated on. Don't want this anymore. Now I just want you all night long. I'm ready to open up my heart. You and me, it's gonna be a good one. Can we not pretend just love? Can we be what we always dreamed of? I've been hurt before, lied and cheated on. Don't want this anymore. Now I just want you all night long. Ayan, setelah capek keliling bukit ini guys, setelah capek mengelilingi tempat ini guys, dan sekarang sudah waktunya sore, kita akan pulang guys. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys. Goodbye.